Mangoshunwayo usezingeni eliphezulu kahle kakhulu njengoba evunywa isangoma somsakazo usikhulisa dubane nje niphathe Mpungose into phezulu baqhaqa nje masazi umshaza amqhubezela phambili zisho Mpungose mfowethu ngazi kunjalo mfana kusho Sbivabiva abantu badoda mfana phambi basaza abantu ndlela bakwazi ngicela wathi zero beko bena umqoqo phakathi yebo mzukaphuka phakathi uzima blom tathi ngimele ngesikhathi sakho ngoba bakushona kunjalo kabi utamqala uthando phambi kosazwayo basaza lemvoti hayi soka madoda ngapha ngiyeke lezenze einsizwa mfowethu uyabona ngapha kuhamba mfowethu kuzala induna kuzala insikazi ngaphela ke sabona likhulu womthetho hayi mfowethu womthetho hayi womthetho hayi womthetho yebo womthetho ake sikhule emaqeleni kaba ake sigijime ake sahambe kakhulu mfethu ngaphela ke Nkandla FM lena ke ngaphela ke silanda insizwa lapha ngaphela ke iyona ingoma esezingeni eliphezulu kahle kakhulu ngaphela ke uthi ke ngaphela ukhuluma indaba enkulu uthi ngigcoba itoyitoyi ngingedwa ushana amalungu lethi uthi ngcono babamba inkunzi angisho ukuthi abayibambe kunalabo abadayisa idakamizwa ushana Afrika hawu madoda uyabona umyalezo kumasikande iwona I'm sure bafana 102